Manipur Leingakki recruitment process Khudingmak Khudaktagi Lepnaba Khanghankhre. Manipur Leingakki recruitment process Khudingmak Khudaktagi Lepnaba Khanghankhre. Department Khudingmak na hauzik chathariba recruitment process Khudingmak makha taba notice ama thoktriba phauba hold thamlagani haina Manipur Sarkar gi maikaidagi khanghalakle. Department of Personnel and Administrative Reforms Government of Manipur gi maikaidagi Chief Secretary Dr. Rajesh Kumar na kuyak piduna thadorokiba cherol amada agency, society, undertaking, board, corporation na chingba department khudingmak ki daily wages, contract employment, master role, direct recruitment na chingba yauna process khudingmak lepkhigani state asige sel thumgi phibamgi matung inna recruitment processing lepani makha taba order ama thoktriba phauba masi chanagani hold legadaba asigi manung channa written test examination amade viva vosi yaugane recruitment ama hektagi proposal natraga darkar oiba lerak lavade chief secretary na lusingba committee na khana nainaduna sarkar gi department singda amade autonomous body singda rationalization ga mari lainaba issue sing khana nainaraba matungda department of personnel dagi akhanaba permission lawgani hainasu phongdorokli Panba yabadi mamang da sukumza 2020 ki September taraga mapanda order ama thoktuna COVID na maram oiraga recruitment process yauna department ki anauba infrastructure sing laibada athingba thamkiba laikhrabane March taraga manga amasung taraga tarugta All India Bank strike tawgane forum India laingakna laibak asida leiriba public sector bank singbo privatization onthokna bahonaragliba khongthang singbu yaningdaba phongdoktuna India pumba February chaichat taraga mari dagi hauduna March ki chaichat taraga taruk phauba sathagadoriba khongjangi saruk ama oina Manipur dasu ngasi United Forum of Bank Union na sinduna porompat laiba SBI mamangda wakat mifam sathakre khongjang asigi manung channa lakliba March chaichat taraga manga amasung taraga tarukta laibak pumba bank ki thabak leptuna khongjang changsin gadaure Wakat mifam aduda saruk yakiba United Forum of Bank Union ge convener L maipak na hai handak pangthokiba parliament session da privatization gi wafam ase finance minister na pukhalakiba adu United Forum of Bank Union na akan ba mawong da condemn tawe masigi mamangda bank khara punsinba amade bank khara na privatization on ba hokre miyam gi selbo corporate amade individual waina onthorokpa amade masina miyamda mangjagadaba amade tungi generation da akaiba lakadaba maram kaya asibu yengduna United Forum of Bank Union headquarter na khongjang changsinaba warep lawkhibane khongjang asi February chaichat taraga mari dagi hauraga March chaichat taraga taruk phauba tongan ba khongjang kaya pangthokane March chaichat taraga manga amade taraga taruk asina Laibak pumba bank thingduna khongjang changsin gani haikhe mahakna makata na hai India Leingakki anti nation anti people anti progress anti development amade anti employee oiba khongthang sing asigi mayokta laibak pumba khongjang changsin bagi manung channa Manipur da su changsin bani haikhe laisabi chamnga romna gari machagi rally chatkadaure Poirai Leimarel Maira Paibi Apunba Manipur amade All Manipur Women's Voluntary Association Amwabana Punna Kusam Naduna Tha Sigi Chakshat Kunganipan Nongmaijing Numiki Ayuk Pung Tara Taba Matamda Nupi Singtagi Oiba Maru Oiba Laisabi Chamga Romna Gari Macha Thauduna Rally Ama Tatkani Haina Poirai Leimarel Maira Paibi Apunba Manipur PLM PAM Ge Cherol Amana Haire Serol asina hai rally asigi mapung oiba pandam de Manipur da mayai ka bachinjak na langwai sansinduna lamdam asigi mamal yamlaba ibung ipa kaya gi punse khangu thakta pikham nahan khibata natana nupi kayasu mayai ka bachinjak saba hainarakpa amade mayai ka bachinjak saba nupa singge machal mase macha amade nupi oiduna awaba maicha kaya khangliba asidage kannabagi damaktane Serol asina makata na hai Laisabi sing na mapung oina chatkadaba gari masagi rally ase Girls Mega Moped Rally 2021 haina mingthonduna Amukogi office manakta leiba Kwakaitel Akham Laikai Community Hall ge manakta ge lamthaduna tidim lambi da thauraga Nambol yauraga Nambol dagi amuk mamai leraklaga Kaisampat tamna laklaga Kaisampat ki traffic island dagi amuk mamai leraklaga hanagi lamthapam aduda
हाइबदे क्वाकैथेल अखाम लेकाई कम्युनिटी हॉल दा मियाम की मिफम अमा पांगथोकने मिफम अदुना मरु ओइना खनगदौरिबसे मयाई काबा चिंजाकी इपाकता इराकनरिबा लमदम असिगी मियाम कन्नबा होनबदा करी थौदांग लौगदगे अमदे करम्बा यावोंदा खोंग थांगदुना मयाई काबा चिंजाकतगे मनिंग तंबा खुनाय अमा ओहिनगदगे हाइबसिगी मातांगदनी हाइरे असिगुंबा मयाई काबा चिंजाकी इपाकतगे लमदम असिगी मियाम मरु ओइना इंखलगलिबा नहा कया कन्नबगिदमक्ता लाइसाबी सिंगना मपुंग ओइना चटकदबा रैली असिदा सरुक याबिनिंगबा नुपीसिंगे मरु ओइना लाइसाबी सिंगी एसोसिएशन नत्रगा लानाई ओइना सरुक याबिनिंगबा लैरगदे हौजिक क्वाकैथेल अखाम लेकाइदा लैबा अमुकोगी ऑफिसता मतम खरगी ओइना रैली असिगिदमक हांगलिबा पोइरई लैमरेल मैरा पाइबी अपुनबा मणिपुर अमदे ऑल मणिपुर वुमेन्स वॉलंटरी एसोसिएशन अमुओवागे ऑर्गेनाइजिंग कमिटी के मियोई सिंगी कांटेक्ट नंबर 9089624373 नत्रगा 9366791572 दा था असिगी कुनगा तरुक फाउबगी मनुंगदा पाउ पिबिरउ हाइरे कनागुंबा सिंगना रैली असिदा सरुक याबिदुना लमदम असिदगी मयाई काबा चिंजाक मुथनबा होनबदा मतेंग पांगबिनिंगबा सिंगना इसा इसागी गाड़ी मचा पुदुना लाकपियो रैली यावगदबा सिंगे गाड़ी की थाव अमदे टी शर्ट अदुदे ऑर्गेनाइजिंग कमिटी न पुथोकसगने रैली असिगिदमक्ता पुक्सेल चाउरबा मियामना मथौ ताबा मतेंग सिंग पांगबिनबा चेरोल असिना अपील तौरकले दुकानदार सिंगना पोटचैगी ममल दुकान ममांगदा परमानेंट ओइना थेनबा अकनबा याथंग तौथखरे मणिपुर लेरिबा दुकानदार सिंगना पोटचैगी ममल सिंग दुकान ममांगदा मतम चुप्पगे लेंगदना थेनबा मणिपुर लेंगाकना याथंग अमा थोखरे गवर्नर की मिंगदा केप एन पी डी की कमिश्नर बॉबी वाइखोमना थोकिबा ऑर्डर अमदा होलसेल अमदे रिटेल दा थारिबा दुकानदार सिंगना मथौ ताबा पोलम सिंगी ममल याउबा लिस्टिंग परमानेंट ओइना थेटकदबनी हाइरे सैराब कोर्ट के फुटपाथ अंबाना बेंदर सेट साबा यानिंगदबा फोंदोक्तुना उरीपोक माइकई बन तौख्रे उरीपोक लैबा सैराब कोर्ट के फेंसिंग की वांगमदा लैबा फुटपाथ ऑल मणिपुर बार एसोसिएशन अंबाना बेंदर सेट साजिलकपदा उरीपोक अपुनबा लुप की माइकईदगे अथिंगबा थमलिंगै चेरक्ता अंबागी थौमी खरना उरीपोक मियामगी अपाम्बगे मायोक्ता कंस्ट्रक्शन न चिंबा थबक थौरमसिंग मखा चथरकपा यानिंगदबा फोंदोक्तुना ngarang ayuk pung manga dagi numidang pung taruk phauba uripok maikai gi oina shut down taukhre loina na khongjang adu da saruk yakhiba khongjang loi ani police na fajalu baga loina na numidang thadorakhi thogdok adu da ka henba wathok lanthok ti thoki de thogdok adu gi matang da uripok nupi apun balup unal gi general secretary ch ibetombi na hai amba gi maikai dagi uripok apun balup ki president gi मथक्ता डिफेमेशन चार्ज अमदे क्रिमिनल चार्ज थांगलगलिबा सिना मरम ओइरगा शटडाउन की खोंथांग असि लौबने अथुबा मतमदा केस असिबो कंडीशन अमता याउदना विथड्रॉ तौबियो करिगुंबा केस असिबो विथड्रॉ तौबिदना उरीपोक मियामबो सिंगनबा तारगदे उरीपोक मियामगा लोइनना मसिदगी हेनबा खोंजंग कया संगसिलकने स्कूल कारमदबो ओजा निपान सस्पेंड तौख्रे कॉलेज ओजा सिंगी डिमांड मथंग थादा फंगहलगनी हाइना थाजबा पीख्रे लमसांग असेंबली कंस्टिट्युएंसी मनुंग चना लैबा लमदेंग गवर्नमेंट हाई स्कूल की ओजा निपान स्कूल कारम दबगीदमक सस्पेंड तौख्रे स्टेट मंगादगी लाकपसिंग टेस्ट तौरगने महाराष्ट्र अमसुंग केरलादा कोविड पॉजिटिव केस मसिंग अमुक नौना हेंगलकपना मरम ओइरगा स्टेट अनि असिदगी फ्लाइट लाकपा मियोय खुदिंगमक बीर तिकेंद्रजीत इंटरनेशनल एयरपोर्ट इम्फाल दा हेक थुंगलबगा रेगुलर ओइना कोविड टेस्ट तौबगी थबक था असिगी कुनगा मरीदगे हौरगनी हाइना हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर के राजो नंगरांग नोटिस अमा थोखरबा मतुंग मखाता नंगसे नोटिस अमा सुथोक्तुना छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश अमसुंग गुजरात तगी लाकपसिंगसु कोविड टेस्ट तौरगनी हाइरे मणिपुर की पॉलिटिक्स तौगे थोलकपसिंगदा पॉलिटिक्स तंबीबा तारकले कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI ना मणिपुर की पॉलिटिकल सर्कल दा लैरिबा मियोय पुमनमकी मफमदा यौखिगदबा एजुकेशन चैनल अमा हौदोकलगने मसीना नहा ओइना पॉलिटिक्स तौगे हाइना थोरकलिबा नहारोल कयादा अचुंबा पॉलिटिक्स के एजुकेशन पीनबा होनरगनी हाइरे वाफम असे ngasi CPI मणिपुर स्टेट काउंसिल के स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग अमा फमदुना लैवाक असिदा ओइरगलिबा फिबम सोकलबा पॉलिटिक्स के मतंगदा कुपना खननैनखिबगा लोइनना इंडिया की स्टेट कयादा अमदे मणिपुर दा लेंगाक शासन तौरिबा पॉलिटिकल पर्सन सिंग लोइनना पॉलिटिक्स ता खोंदारगलिबा मियोय कयागी साजत लिसत्ता साथीना अवोनबा लाकलिबा असिदा सही चामगी पुवारी लैजरबा CPI ना
नुंगनांगबा फावरे हाइना खन्ना नैनखि हाइरि।